If you sit on the toilet, Giving his life so willingly. How can it be? How can it be? He did it for me. Shedding his blood, giving his all. Oh, what a love! How can it be? How can it be? He did it for me. He would have done it for the rich man. He would have done it for the poor. He would have done it all over again if he thought that he could do more. But Jesus gave his all that day. He died on Calvary. And he did it, yes, my Lord did it. He did it for me. He did it for me. There's a joy knowing I serve a risen Lord. Now I am free, now I am free. He's risen for me. Peace I have found, peace I have found. In spite of all I see around. Now I am free, now I am free. He's risen for me. He would have done it for the rich man. He would have done it for the poor. He would have done it all over again if he thought that he could do more. But Jesus gave his all that day when he died on Calvary. And he did it, yes, my Lord did it. He did it for me. Jesus gave his all that day when he died on Calvary. And he did it, yes, my Lord did it. He did it for me. Yes, my Lord did it. He did it for me. So glad he did it. He did it for me. He did it for me. Amen. Palakpakan po natin ang biyaya ng ating Panginoon sa mga kids choir. Amen. Itultuloy ang ikararag isuda kabsat as we prepare them for next generation for this church. Amen. Amen. Are you blessed sa Sunday school natin? Amen. Praise God. Madaydayaw iti apo kabsat, madaydayaw iti sa una, ken madaydayaw iti adipen nga inaramat na kadatayo iti Sunday school. Amen. Kat punulo na di ko na ni preacher Glenn kabsat. You know, take kanayong
imbaga ni Pastor John kina Pastor Pruby, Christian life is not a playground. Hana ay ayam kabsat. It's always a battleground. Amen? Panagring mo lang ti bigatang kabsat kat adu iti talaga nga gayang ti kabusor nga nakapalawlaw. Kit no hang ka nga aware ken talaga nga hang ka nga anad kat miyabot ka kabsat. Kat related ti devotion ti bigat. Amen? Adu ti pagkurangan ti kabsat. Mamiris yung lang. Pagkapuyan tayo. Pakatibkulan kakabsat. But praise God ta. Adalate di ganito nga despite iti pagkurkurangan ti God still use us. Amen? Kan patpatib karan natin pamati tayo kabsat. What a blessing. What a powerful God we have. Amen? Kiti pakita tayo mo nga we are deserve kakabsat nga pagserbyan ni Suna. Amen. Muli magandang hapon sa ating lahat. Amen. Today is July 19, 2026. May katlong nga Domingo ti bulan to Hulyo kabsat. Praise God sa patuloy na buhay na pinagkakalob ng Diyos sa atin. Amen? Good morning, Pastor Pruby, Pastor June, Ma'am Kay, Ma'am Cora. Kang kadatayaming kabsat. Let us stand as we start our congregational service. Amen? Amen. Amoy kabsat, awan din sa baling nga may tanok ken mapadayawan. Iti dating oras ken kanito no saan lang nga iti apo. Amen? Dayawan tayo ti ari. Let's sing our first hymn, Dayawan tayo ti ari. On the first verse, sing your best, sing on. Dayawan tayo ti ari ti gloria, kantaan ti dakkel nga ayat na, isod kalasag ken mangikanawa, bantay ken daeg mangbungon ken kuana, naalwad awan mamakalipkas sa dinuman at daamasarap, yabaw dagiti banbantay kentay ak, iti tudo ken linnaaw may warnak, kasla tabog nalat kamunay, sikat katalek di ka magkurang, inggit irot na asim na indaklan, na marswagayem ken mangisalakan. Diyos nga mami, ayat mo takkel, kantaan da ka, dagiti anghel, da kaniya parswa, agkanta kamet, pudno pa nagdayaw in committed. Amen. Pudno pa nagdayaw ipaita iti apo. Amen? Because the Bible says, the Bible says, Psalm 48 verse 1, nalipat. Great is the Lord and greatly to be praised. Amen? Let's sing our next hymn. Praise Him, praise Him. Praise Him, praise Him. On the first verse, all together now. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangel in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For
sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with hosannas ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and prison King. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Madaydayo ko na itiapon. Amen. Standing kabsat. Once in a lifetime magkatawa tayo. Amen. Di ba kani preacher Daryl tate about di jay may isang gayang tikabos or pride of life. Kinapalangguag kakabsa. Kung meron pong dalawang magkaibigan, Brother Daryl, Preacher Glenn, hindi sila nagpapakatalo sa isa't isa. Sabi ng isa, alam mo Goryo, sabi niya, alam mo yung panahon ng lolo namin noon, alam mo yung pananim niyang mga sitaw, ginagawa lang naming pantali ng kalabaw, sabi niya. Pambihira namang sitaw na yan, sabi ni Pedro. Pero wala yan sa pananim ng lolo ko, na nyog, sabi niya. Alam mo bakit? Kasi yung lolo ko, yung pananim ng nyog, umakyat sa alas 6 ng umaga, nakarating doon sa dulo, alas 11 na ng umaga. Pambihirang taas naman ng nyug na yan, pero Goryo, sabi niya. Sabi namin ni Goryo, ganyan talaga, Pedro. Paliitin mo yung sitaw ng pananim ng lolo mo, pababain ko naman yung nyug na pananim ng lolo ko. Sabi nga, talagang, kasta kabsat, di kinaagom mamakunang nilakpakaati kabsat. May akulan kabsat, our brother in the Lord, for the reading of God's word and prayer, Brother Reggie Charles Tangonan. Good morning, Pastor Provi, Ma'am Kay, Pastor June, Ma'am Cora, and good morning, good afternoon, and good evening to everyone here in the sanctuary and on Zoom. Let's open up our Bibles to Philippians chapter 4, verses 4 to 9. While you guys look for that, praise God for the preaching of Brother Darrell. It was a great reminder to me. Speaking about traps and distractions, my personal, or like my biggest distraction in life is social media. And the funny thing is, a week or two ago, I prayed to God. I said, God, help me to give up my distractions in life. So I deleted my social media, such as TikTok and Instagram, well, except for Facebook for communication purposes to the Philippines. But praise God, and it's been helping me to serve God way better. It's given me time to do my devotion and doing my prayer diary. And praise God for that. Okay, is everyone there? Oh. Oh, wait. Okay, everybody, let's read. This is what the Bible says. Verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report,
If there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Those things which ye have bought and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Let's bow our heads and let's pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for another wonderful Sunday service, O Lord. Thank you, Lord, for another opportunity to learn more about your word and to come and praise you, O Lord. Thank you, Lord, for the great reminder of the preaching of your word by Brother Darrell. Thank you, Lord, for the ability to discern the things that things of the traps and the distractions of the world and Satan, O Lord. Help us to focus on you and to give up our distractions in life, O Lord, to better serve you. Help us to continue to walk in the path that you have put us in, O Lord. Please continue to bless our pastor, O Lord. Please continue to strengthen him wherever he goes, O Lord. Please be with him and to guide him and his family, O Lord. I ask that you please bless the rest of the service. Please bless the message from our pastor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Remain standing, kakabsat, as we will sing our welcome song this afternoon. This afternoon, naragsakan na kasumbang put, dabarong arupa nakitak tatay. Amen. We have a guest from Texas. Tamok no nag-move to Hawaii tatay. She has a J1 visa. She's a teacher, kakabsat. Nagaput Lasam, all the way from Lasam. Amen. But she's currently working in, I don't know how to read this, ma'am. Beaumont, Texas. Beaumont, Texas. Ma'am Alin Dagilan. In-invite, tay preacher tay pa, di ba? May manong daril nag-invite kanya na. So, alaman mo tayo kakabsat, ita nga malum. Amen? Let's sing that wonderful welcome song in Ilocano. Ready? First verse. Naragsaka kita, adim maray ka, intay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, di dawat ko tapo, para purnaken ka, ken marik nam tuma. An ka agpangadway, ka kumablaaw, ipukaw mo tamen, makipagkararag, di sagot ti apo, ketal na't kararwa, ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapu. One more time. Naragsaka kita, adim maray ka, hintay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, di dawat ko tapo, para purnakin ka, ken maliknam kuma, iayat tiyawa, an ka agpangadwain ka kumablaaw, ipukaw mo tamen, makipagkararag, di sagot ti ako, ketal na't kararwa, ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapu. Ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapu. Ipek sa tay ngarud, agyaman ka mapu. Amen. Find your spot. Go back to your seats. Let's be seated. Let's acknowledge those on Zoom right now. Nagaduti nagan nga makita. Basit lang makita. Arup-rupa. Praise God. We have in at the beach, Tita Riza Akebay. Hanggang sa magsublikan na. Dan tita talaga nga permanent retirement sa mo. Dito yan. Yeah. We have Tita Teresa in Vegas. Lola Aurora in Cavite. Our Bible School students. Babae lang. Tita Annalie in Maui. Sis Marivic. We have Ate Presi man. Chichiri sunag. Amen tate sunag ta Zoom. Amen. And everybody who doesn't have their videos posted or open, welcome to HBBC. Those joining us via YouTube Live, stay with us. Certainly you will be blessed by the preaching of God's Word. So stay with us this afternoon. Amen? Sino kada kayot nang ikararag kan Pastor Provy and family? Amen. Amoy kabsat, DJ biyahe dako ma, Sydney, Manila, and then Manila to Lawag by plane. But all of a sudden, DJ Manila to Lawag, nag-cancel. Kat nabayag either aguray datil the next day, nga tumayab or they travel by land. Kat masayangan di oras.
iso nga they traveled by land kakabsat. But praise God for safe travel, for protection. Nakasangput da nga si PPI de Bacara, and he was able to preach the Word of God in our main service in Bacara yesterday. Amen? At nanggantayo adot activities nga sumarsaro no kakabsat, CST, Tugigaraw, ayan, Tugigaraw, Nueva Ecija, Baler, Aurora, and then Mapandan Tupay, Tugigaraw kakabsat. So kumbaga, nagbakasyon, dati bakasyon, saka dan tuman Mapan Australian kakabsat. Yeah, November, whole month of November, did you expected nga subli daman ni Australian kakabsat? But hopefully, kanya tayo tumut iso na next year, palubos ti ako. Amen? 6 months, yeah. Kantay ti palugit ni Pastor nga, sur pa lang sa balid, datay tumut next year, palubos iti ako. Sinumot kada kayo ti mangikarkararag, DJ event tayo to no Setyembre. Yeah, rinugyanan nyo nag-invitean. We'll finalize the invite. First of all, we'll finalize the reservation and booking this week. Di kita events place tayo, and then we'll finalize the invite so that by next week Sunday, may distribute to di kita invitation for our family. Now, our church is strengthening conference with the focus on family. Amen? Amen. Anapi iti update ko. Patuloy ti karharag kakabsat, ti salun at da, di umay bumisita nga papastor. Umuno na, hanpi nag-confirm ni Pastor Pechardo to no August next month. Patuloy ti karharag iti comfort, tal na puso ken panunot, July 31. DJ funeral ni Ma'am Joy, iti Daly City. And then, umununan to nga sumangpot dito, ikat ni Pastor Tuazon, Pastor Jojo Tuazon, September 3, iti arrival na kakabsat, Rabii. Intay to amin sabto ni sunad ti airport, amen? Amen. Datay to ti dapat ad-adu, ij airport, hanga di gijay, rumwar ti ad-adu, datay to ad-adu. Nagtakadan no? Security lo kakabsat, delikado. And then after that, ni Pastor De Vega will be arriving on September 14, 1 o'clock in the afternoon. Yeah. I think DJ duration, DJ 14 to 21, may hotel dan to kakabsat. Kadigitay kakabsat nga traveling from elsewhere outside Oahu, ijay dan to balay nga umyan, digitay ang pagumyanan na. Kasi na kumay digitay Gaput, California. So, ikarkararag ti suda kakabsat, handa pinag-confirm, but I'm excited to have them join us for our church strengthening conference and also anniversary celebration. Amen? Sino kada kayong tinaka-request of iti trabaho na? Amen. Amen. Praise God. Orida kami kakabsat, naka-request of kami. Isagsagan namin, digitay menu kakabsat, tuyo, mesan, sinuuban, digitay hangkong medyo, nakang Pilipinas, hangkong ilista, digitay kakabsat. Ito yung kunto ka nang tuyo, sinuuban, digitay, paborito tayo nga pamigat, longganisa, nagapo da Pilipinas, umeda to, isundo pa lang. No kaya, dumat American na sakit, oatmeal, fruits, yogurt, ikan dito option da. Yeah. But I'm very excited, kakabsat, most of all, for the fellowship, for the messages, and the Bible studies. If you would like for them to hold Bible studies at your house, at your home, please let us know. The availability, dalawa ni Pastor Freddy is DJ arrival night na, pag-preach niya dago saya. Tuesday, Wednesday, Thursday, event tayo. So Friday and Saturday night, mabalin pa kakabsat. Nuhaan, aldaw lukwan. Available isuna. Any day kakabsat. Isirek tayo, tapno may plano tayo di DJ schedules the activities tayo. Amen? Amen. So as we, before we hear the preaching of God's Word this afternoon through our senior pastor, first, just like the kids, we will have this special from Bacara. And then after this special from Bacara, we will have this special from Hawaii. So go ahead, Daniel.
have sown The seeds we have sown will then be made known. and oh, what joy Shall fill our raptured souls that day, that day. Oh, what a moment when we see Jesus, when we stand face to face in His embrace and thank Him for amazing grace. Oh, what a moment! Oh, what a moment when we see what a moment! when we see Oh, what a moment when we see Jesus. Here's what comes off of Amen. Let's all stand up and let's sing one more hymn. Preacher Erwin, please lead us in one more hymn before we call on our pastor to preach to us this afternoon. Amen. Let's sing the wonderful hymn, Give Them All to Jesus. Amen. What a moment when we give them all to Jesus. Amen. On the first verse, sing your best. Sing on. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Rob of all the shattered dreams of your life. At the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Second verse. Never is only for sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that once brought pain. Sing on in the chorus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Once more the chorus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toils. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy, and He will turn your sorrows
Praise God. Thank you very much, Preacher Erwin. Are you ready? Do you have your Bibles? Oh, second thing ba't lang kakabsat? Baka Bible ta kaabay mo ta magamata. Maya, do you have your notebooks and your pens? Amen. Let me call on to our pulpit this afternoon, our senior pastor of HBBC, Pastor Provi Cadeleña. Praise God. Naimbaga malam yung kakabsat. Be seated. Thank you. Nasabot tangnag. Okay, pwede na? Thank you very much. May be Maya tayong seated. basag. Alright. Praise God, Brother Daryl, for that powerful message you shared today. It's amazing how the Lord is using your life and letting you see aspects of the Christian life that is very crucial if not addressed. Natumbok mo yung isa sa mga kailangang mapag-usapan sa buhay ng Kristiyano. Because the Christian life is not just focusing on growing, but also guarding. Tagtaltalo na yan. Rinaling kang agsibog no, di kamot kita dagiti magdadaal di mula. Ikad awan tumot lang ti apit mo. So that's a warning to all of us. Praise God for that message. Like to welcome Sis Alin Tangilan from Texas. Good afternoon. Welcome to our service this afternoon. And she is from Lasam, Cagayan. Praise God. We have an outreach in Lasam, Cagayan. Okay? DJ tayo, Nabannagan. Barangay Nabannagan. So, welcome to our worship service and praise God. Yesterday, we started our worship service in Australia afternoon, 2:00 p.m. So, nagpintas si Rubwat na, DJ Gimong Ijay, kaputa nasapa da amin. Awan tinala daw. And handa lang nga nasapa, praise God na i-plastar tayo because that they visit me to Australia to give you an update. Several important things have been accomplished. Muna, tigijay talong new believers tayo nga nabautisaran. Brother Jaden, Sister Mylene, and Sister Darmy. May kadwa, DJ, pan naka-set up deti service tayo, iti schedule ti malem. So, usually, dadigiti aw-awisan da nga umay makigimong, ngam kunada nga no, do you have a service in the afternoon? Ata agobradan sa trabi paturog na tibigat. So they were interested to know if we have service in the afternoon. Kat awang kunada, iso nga mapanda di Hillsong. Nandigi da do mga Pentecostal churches ijay. So that was very helpful. Kastamot kanya, tapno di kastagat ma-personal ko nga ma-addressan ida, kakabsat. Yeah, that was the service yesterday afternoon. At ma-personal ko nga kasarita ida, kakasla de ito'y set up ko kada kayo. So, I had to make that change. So, naiplastar kakabsat. Thirdly, kaputa aduti babatit mo ubing sa jay, umanag na, agtaray-taray, tapos nagigid ng dagsangit. That has been true, lalo no kung dagag ti prayer meeting, maki-contest lagi jo ubing agibit. So, kunat, because
the culture of our church is worship service is a special appointment with the Lord. So we need to learn how to behave ourselves in the house of God, which is the church. We may not be many, but it starts with few. Because napintas nga habang basit tayo pay, may plastar tayo ti usto nga culture and set up iti gimong gan ministry tayo. So, nagsuro akadakwada iti parenting. Kasano da nga pagplastaran di kiti ubing nga nakatugaw nga awan ti kuti nga kuti pag na. Because we did that as husband and wife with our children. So nga diti main, manipod ti rugiti gimong aging gangamalpas na disiplina ti ubing awan ti pag na. Katugaw amin. You probably observed that when you were here. Some of you were here. But dakila nag-DJ pa nang isuro kadakwada iti family camp. Ang still han nga nalakang mapagplastar dalat kakabsat. By the way, I'd like to welcome some of them attending right now with Brad Adonis, Nelio, and Brad Aldrich. Magandang umaga pa. O lunchtime gaya man. No. Yeah, tama. Lunchtime with Australia itan. So, I met with them during that last night, Monday night. In fact, that Monday night, we had 3 Bible studies. Nangrugi di Bible study ti 5:30 with the family. At nagpintas ka kabsat. Let me just talk a little bit about this before I get back to my point. Kung wala ka road cut, po nasapsapan ako mga napami binisita di nga familia. Because they are very receptive nga gadal ti sa uti apo. Citizen da nga Filipino dangam citizen da jayon. Nagdakkel di balay da kakabsat. Duwati talyer na di likod. And that house, they bought that house. It's equivalent to 3 houses in Brisbane. Talo nga balay di katukad na. Ibayad na. Ipinanggatang da ka di nga balay. Iso di lang tagtiletsyon baboy di anniversary tayo. They're not even member of our church. But they enjoyed our service. Panagkatapo, nasapsapan ako mga may binisita di gito. Nakadwa talo kampay ko mga discipleship Bible study. Anyway, kalpasan na di jay. Kalpas kam ti 7:30. Agururay da di balay da Nelio. Nagkado nga naawis da nga bisita. Di Bible study me. Taga-Vintar ken taga-Pasukin. Puro Ilocano. Iso nga puro Ilocano di preaching ko. At ma-miss da nga permi. It's not like makangkangag dati kakas nga mensahe regularly. Meaning manu da nga makangag tikas jay. So nga permit pas nagdangag dingag. So kung kunagkat apo, kasla kayat ko nga i-rebook DJ flight min no mabalbalin. That God would give us another week. Nagkado nga talaga ti mabalin tayo nga bisitaan kan maubraan. So nga palubos ti apo makasublikam ko makadeto yung November, karkararag ko. Ti concentrate kadeto yung November. Agbisita kadagiti pampamilya nga awisan di church. Kasi dito visit me, idakil nga na-accomplish, DJ panaka i-set iti disiplina kan urnos. Amon ti ubing talaga nga nakuti, agsangit, agigidandano kwa. So, kunat, karamidin tayo, mangipan ikabil tayo dati may isang kwarto. Tapno ijay da, di kita toddlers. Di kita lang naganak nga mayat, kunat. Nga make sure nga no hamo kayat nga ipan di anak mo jay, pagtalnam. Ano di mapagtal na ipan mo jay. At no uba magsangit, irwar mo. Tabon to la isarret to no agsarden. Because the goal why we are doing all of these things
is because we are meeting with a special person. Amo mai-concentrate ya dingeg no nagsasangit ti ubingan. Uri ka sa no pintas ti mensahe, amo maintunaran. We are not doing these things just to be strict. We are not doing these things just to become a discipline. No, we are using this discipline and orderliness tapno mai-focus tayo ti Apo. The Lord Jesus Christ is the reason for everything that we do. Tapno maawatan nyo, I spoke about culture for the past 2 Sundays. Nung amin HBBC, kung namurayan nagpapanam ng HBBC, kasla McDonald, ng Jollibee. It is a big food chain company. Namurayan na nga lugar, di papanam nga Jollibee, iso na isutrawan na, kas jay dapat ti HBBC. That, you know, one of our cultures is the preeminence of Jesus Christ. Amin nga ba nag-aramidon tayo nga na estilo para kan gapu iti apo nga kasangsango tayo. So ano umay ka makigimong, familiar ka man ka deta abay mo akanayon, and even with the flow of the program, but you must always have the awareness that you are meeting with the Lord, Iso nga, that is the reason nga plastaron di pa nagtakder mo, panagtugaw mo, panagkantam, because you're meeting and worshiping the Lord. That's the thing. It's like, tapno nga idea yo, idadakam di Sydney, kuna na DJ, second time yung nga mapan di Opera House. Dati may sa Pinoy, kuna ni Ma'am Gagat, grabe mo DJ nga Pilipino. Kasi nasimurot ka da kami na mayak din kuna na. Ngam nag-uray lang tayo na Jerwar. Ano may sa Pinoy, at medyo agyabang. DJ Kadwa, DJ Kabagyan at Pilipinas. Bro, kuna na. Nandito na ako sa Operation House, kuna na. Nagyabang na, palpak pa. Operation House, Opera House. Siguro, yan muna di opera, Ilocano, ti English na operation, mo-opera. Operation House, in English na piman. Anyway, into na rat di bagbagana DJ ko, DJ tour guide. Kat ti kaslaman nagip ko nga kunana, idi agplano da agpatakder iti iconic nga structure dita, Sydney. At the 120 applicants nga drawing ti architect. Out of the 120, may isa lang itinapili. That was the perspective. Eksakto no kanya, di makita mo Opera House, iso di JJ drawing, perspective. But as we went through inside, makita mo detalye. Kung nagkatpaunay, di pa nagurwar, di pa nunot, di arkitekto na ya ko na. No kasano nga, naglaka, di jekit kita mga perspective, ngam no di jay detalye, nagrigat mga plastaron, di jay no siyak lang nga mangutog. Di jay agdan na, katan, katinadlawat, mabangkad jay, ni dakamot dito yan, dito naggapon mi itay, kasano? Kasla, ham ko mautob nga panunuton no kasanot pa nagpampanunod na di jay detalye na. Ikayat ko nga sa it church kakabsat ni Apo Jesus iti big picture. Digiti yung ubraan te nga detalye naka-i-align kadayjay big picture. That's the Lord Jesus Christ. Isong agplastar tayo gaputi Apo. Kasla ko ma, tibalay, uri kasanot kapintas tari daw, no hanmo nga hanmot nga fit isuna ka DJ big picture. Awan serbi DJ nga ridaw. In other words, you've got to have the big picture first before you pay attention to all the details, because the details will be in alignment to the big picture. So the things that we do in church, the big picture na dita ni Apo Jesucristo, everything we do is always in alignment to Him. No kunak nga, pagplastaran nyo dito ubing yo, hanga dete kaputa, stricto tayo. No. Pagplastaran matati apot kasangsango tayo ka. Ni Apo ti kapo na. Nuko na tayo nga, agarwat kay ti na estilo, han nga kaputa kaya tayo lang iti disente nga bado. Ngam kasangsamong ti Apo, the Lord is the reason.
So in-emphasize ko nga permi kadakwada ket ti pagpintasan na very humble digiti kakabsat tayo mo ijay. Digiti men tayo, the Aldrich, ni Michael, ni Nelson, ni Dexter. Very humble da. Permi nga kampante ak nagsao kadakwada nga hangko pampanunutan nga kasla dete ma-offend da. No di ket ragsaken da nga adda ni pastor nga mangiplastar kadakwada. DJ ka nga spirit. So nga nakit Lord akkel ti future de ti ministry mo ti Australia. Kaputa na pintas ti puspuso di giti amen. So nga nagplastar. Inornos ko DJ pa nagkanta, pa nag-MC, awan ti adong extra nasarsarita ko na straight to the point amin. Awan ti adong nga side trip na. Because you only have 2.5 hours. Nag-MC ka, kung nakin ni Dexter, in mustrat no kasano, tatakneng nga pa nag-MC. Kan nuhamo-amot ibagbagam, basaem deta ibagam. Kastamot kini Nelio agpakanta, insurok, in mustrat no kasanot pa nagpakanta na. Kat praise God. Idi Sunday iti pa naka-i-apply na. Kat ang kumanamnamaan nga kasjay ti kaalistuda nga makasursuro. Fast learner. Kan nga gapot agdingdingag da nga ibagbagat na ito kakabsat nga. It's reality. Ilang medyo kamali nga incorrect ko idi Sunday kat di ko na ninelyo idi panagpakanta. Let's go around and shake one another kunana. Kat wagwagan tayo titunggal may isa kunanan. Imbes nga shake hands one with another kat let's go around and shake one another. Ang muna na adadyan ninelyo buy-buyat. Intas di pa nang ibaga na let's go around and shake one another kunana. But just for fun Nelyo. Praise God. Napintas kapsat. So nga kunak Lord, thank you. So idinalpasan, tinawagan kita, ana, kumusta? Kuna dagat adayo pastor ka DJ dati. Sabsabali nga talaga. Sabi ko, Lord, praise God. Na-set up ko, na-i-plaster ko. Kasi amuyo ka kapsat. Ubra, deti ti may nga ubrak nga senior pastor. Ti trabaho nga senior pastor, quality control check. Siya ti para quality control di ministry tayo. Han na malapdan iti iaado tayo. Han na malapdan. At palubos ti Apo, gi-start tayo man di Sacramento ton. At palubos ti Apo, nag-extend tayo tumanan di Canada. At ni Brother PJ Ralaran, umadudat Canada. Han na malapdan. Dito'y permi tigagat digiti kakapsat nga mapan ag-outreach. No kitam digiti pictures. Napinta siguro nga mai-play next time. Dapat part diti service tayo ditagat mai-play mo't digiti updates dito'y. Kasi that's only 3 to 5 minutes. So DJ ti may isa nga inyad ko iji program ti Australia di kalman. Digiti updates dito mai-play so that you will also be updated of the weekly activities. You will be amazed. No kasano kakabsat. Na deti church tayo, tilinawas. The door, the ministry is not only open on Sunday. It's every day. Nagado nga avenues ti ministry tayo. Praise God, tigagat digiti kakabsat. Ipasnat na ito man. So, madaydayo ti apugot ko na, Lord, han na malapdan ti panagado. That it is only right for me as pastor. Nga han lang nga mangkita, han lang nga kitaan nga umad-ado tayo. Ngam dapat kitaan nga usto di panagado tayo. Islang kuma, production tayo ti sapatos. Kat nagadong agpaiso ti na-produce nga sapatos. Tapnon ti kasta, sakbay nga ma-i-release iji market. I-quality control check ko ti tunggal sapatos. Kasi mabaling nga da-reject. Amoy irwaro na ta per dyan na DJ na ganti kumpanya no irwar mo. Reject. So as pastor,
Pambantayak DJ panagado tayo, no ustumot laang DJ panagado tayo. Because every ministry of HBBC runs through a DNA, a system, a mindset, a biblical principle that makes us who we are as HBBC. So, in-share ko dito nga lesson for the past 2 Sundays. What is the DNA of HBBC? So nga, Korean na papanamkat, tunganamkat HBBC talaga dito. At makita mo ka DJ members, DJ nga characteristic. You know? So, praise God. Pintas di rugi na di ka naman di Australia. But, talagang dakkel di potential na palubos ti Apo. But, the next nga move tayo, iso nga, kung nga ni Preacher Glenn, kat matulungan na tayo kada, ito nga banag, kasla dita naka-register na church tayo ngamin, dita. Kastamot ijay, masapon nga mai-register tumutla ang DJ, church tayo ijay. Lubos City Apo. Kasi okay lang ag-exist tayo nga na-registered. No kas de lang nga kabatit, ti kaya nga mapasamak. But in the long run, kasapulan tayo to DJ because we will have churches HBBC everywhere, every city in Australia. Amen. So nga dapat recognize DJ for our protection. Amen. And hantayan mo nga but in the future, ado dagiti napintas nga plano nga ibagbagak kadakwada no matungpal kat ipalubos iti Apo. At takkel, atidog nga panagdalyasat di ministry tayo jay kakabsat. All I can do is to, mas lagi ni Pastor John, mangirugi. Ituloy tumot lang, di ito sumarsaro nga generation. And So nga, pag-pray tayo kakabsat. Kastamot dita US, dita Hawaii, sigurado mo't dita kakabsat aya. Because our church, tingko na kadagay di Sunday, our church there in Hawaii will become the headquarter for church planting in the entire US and in Canada. Duwa kakabsat. Agkaabay ngamin deta. Iso nga nagmayat nga ti masangwanan to kat no kuna tayo kat ag CSC tayo kuna tayo. Umay amin nga outreaches tayo ti every state. Umay di kita taga Canada. Awanan na kakabsat. Basit na 300, 400 nga tao. That is possible in the next 20 years. Di dyan at makita. Pero actually, God is able to do exceeding abundantly. Dakkel pa di kaya nga ramidan ti Apo ngam di dyan makita lang. So it is only right nga nukas dyan ti papanan na we need to prepare ourselves. We need to set up the right foundation. We need to set up that the structure of the HBBC is ready for that kind of ministry in the future. Amen. And what a blessing that all of us can be a part of a great work God is doing through our church. Amen. Kaya kaslahan tayo man na ipagpagaro. Nang runa kada kami nga nag-grow dito HBBC. From the start up, we never imagine. No, kita nyo, if we rewind and flash back through time, we were kids, batit ka kapilya na ide. It's lang, it was enough. I mean, it's just like, okay na tong church natin. Pero, we never imagine nga kastoy iti kalawa iti pagbalinan ti HBBC. Then, kas dayto pa iti kadakkel na iti masangwanan nga aldaw. So, Amen. as your senior pastor, I am sharing to you all of these things. Tapnon iti kastaket, you are not just a member who attends every Sunday, but you can also align your plans and goals as families in congruence kada ito'y great work nga aramidan ti Apo. Because there are two possibilities yan tapanunod tayo ngamin
either ti big picture nga makita tayo kat di kayat tayo ti biyag. Kat kasla i-invite tayo lang ti Apo to take part and bless us with our life. Or the big picture is they are aramidon ti Apo and God is inviting us into it. So, duwa ti mabalin nga plastar di panunot tayo. You can be a person who has a big dream for your life and you are inviting God into your plans. Or God has a big picture, a plan, and He is inviting you to be a part of that plan. In our case, we are that second because the Great Commission of Jesus Christ speaks of 8 billion people around the world. Hundreds of countries. Nukit-kitan tayo ti ubraan tayo, kasla awampay nagudilan tayo. And God has invited us as a church to take part in the Great Commission. So nga kanya kita nga pastor, iti plastar iti panunot kayo iti Apo kanya, nga mangilid iti church tayo, that, you know, we are planting as many churches as possibly that we could. At the same time, I am strengthening other churches so that they too will participate in the Great Commission of the Lord Jesus Christ, not only in supporting world missions, but in planting churches themselves. Kat duwa deta nga makitak nga napintas nga pakayaramatan deti biyag ng pabulot ti Apo kanya. So nga, you know, no matter how much resources we are spending for this, it is all worth it because of the many souls that are being saved and the many churches that are being started. Hana mabaybayadan di kwarta di kita. Kan iso iti dapat nga purpose nagitinted ti Apo nga resources tayo. So, with that big picture, ije nga naka-i-align amin digiti plano tayo. Digiti travels, ti mission trip, digiti campsite tayo. Hopefully, that punuan na ti panangiturong ti Apo kada tayo. All of it, naka-i-align amin kada ije kakabsat. So, I'm sharing this so that even you as members, you may have big dreams for your life. Pero I hope you begin to realize that not I, but Christ. Not what I want, but what God wants. Amen. You know? Let me try to retrieve this message. Alitan mo man dito iPad ko. Nagadot preaching ko ngamin dito yung no duma. Nagadot isagsaganat lang nga message. Depende DJ, occasion no one. I shared a message last Wednesday, ije Australia kakabsat. That I spoke my heart out to them. Tapno ipakita ka dakwada iti vision, at lumawa mo ti panagkita da ti panagbiag. Ngahan lang nga DJ biag dat makitkita da. Ngam makita da DJ kayat ti Apo nga maipakita ka dakwada. Amen. You know? That is in Colossians chapter 1. Okay? Colossians chapter 1. Verses 9 to 12. Right? That's Colossians chapter 1 verses 9 to 12. 9 to 12. The Bible says in verse 9, "For this cause we also, since the day we heard of it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding." 10. "That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God." You know, this is what Paul was saying here is a result and product that can make a big difference not only in their lives but in their families, in the church, and in the world.
Without this, you are a useless Christian. Without this, your life never counted for eternity. Nagbiag ka lang, ngam awan serbim nga nagbiag. I mean, I'm not saying nga awan pulos ti nagserbyam. Ngam in light of the purpose of God, sayang di biag mo. Verse number 11. Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. 12. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. So, this was the prayer of the Apostle Paul. I know, there are many members. Adu kadagay nga members ti agpapa-prayer request kanya. And those prayer requests are noted. Ngam, aside from those prayer requests that you share with me, I also have a prayer for you as pastor. So dito DJ bagbagan ni Apostol Pablo nga adu dagiti mabalin nyo nga maipakararag kada kami nga pastor. The status yo, dagiti health, kasasaad ti trabaho, dagiti problema, and we welcome all of that. We take note of that. Adu digiti mabalin nyo nga maipakararag kada kami. And we pray for that. Ngem kas pastor, at damat iti kararag mi para kada kayo. So iso deti mabasam iti verses 9 to 12. To summarize, I outlined it into 5. The summary of the prayer is, number 1, that they may be filled. Nga ti pan nakapunnuda, kat saan laeng nga mapno dagiti bulsa, wano dagiti bangko, but that they may be filled. Verse number 9, that she might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, increasing in the knowledge of God. So, ikararag mi kakabsat, nga dagiti panunot yo, ti kargana, dagitay pagayatan ti Apo. And Secondary DJ prayer mi para iti panagrang ayo. Kasi mabalin nyo trumang ay nga dakatiruar ti pagayatan ti Apo. And awan serbina di jay. Amuyo dahi da kakabsat. Nga rimbang ay ka, ngam agdakan ijay outside of the will of God. Ngam no agdaka iti inside of the will of God, kat sinurot mo dahi jay kayat ti Apo, ijay dalan nga pagpagnaam, at dada agururay nga bendisyon king kaijay. amen. Ngahan mo masalaw, wano ma-meet di kita nga bendisyon, no sabali ti dalan nga tinurong mo. So it is very clear nga iti kararag may nga pastor kada kayo, ngahan na kailangan parang ayon ti Diyos. No di kat masurutan nyo kuma jay pagayatan ti Diyos. Kastamat dapat ti kararag ti nga naganak, kadagiti anak tayo. You see? So that is number 1, that she might be filled. Kat deto iti dapat makita yung kakabsat, nga umuna, once nga inawat mo ni Apo Jesucristo nga mangisalatan mo, deto kumat sumarunong nga ikararag mo ti Apo. Apo, ipakitam kanyak dagiti pagayatam. I-impress mo ti panunot ko dagiti kayat mo nga aramidet para ken ka.
para ti pamilya, para iti church. Ipakitam kanyak apo ti planong iti biyag ko. Tapnon ijayak apo nga agturong. Iso ti surutet nga dalan apo. Unam. Deta ti kararag ko nga pastor. Iso nga, because of that prayer, digito'y preaching ko, uray digiti announcement ko, amin digita kakabsat, even updates, they all bring you to the will of God for our lives. Nawatan nyo, Dijay? So that is number one. Iso nga, kaslaman deti itatan. Amuyo deti CSC, di kay ti sana makita yung kakabsat. Puso, nakam ti apo dito. Amen. Ang kuplinano, nga plinano ni Preacher Glenn, hantay nga nagtutungtungan tapno plinano tayo ngayon to no September, in the calendar, ag CSC tayo, kung natin kumadi January, awang kas jay nga plano. Ngam ni Apo Diyos, ti makin plano. Tatta, ti dakkel nga question, no membro ka ti HBBC, kat ti apot nangi sayang kat, anat response mo ka data. If you know it is the will of God, as member, kunang apo, no sikat ti akin nakam daytoy, kat iso ti kayat mong aramidan ti church me, kat i-align ko ti biyag ko, nga makiparte ka daytoy nga kayat mo. At ana nga klase ka nga anak ti apo, no di ka man lang makiparte ka daytoy kayat ti apo nga aramidan. May salang no kaklase ka nga anak ti apo. Selfish nga anak ti apo. Kasi jay labagbagim tikit kitam. Kat no Kristiyano ka, there should be no room for selfishness in your life. Because it is no longer I, kunana ni Apostol Pablo, but Christ in me. Awan dapat deta selfishness king ka no Kristiyano ka. Ilat ta adda panunot mo, ti apo latta kakabsat. So with that, pagkararag ka nga kunam ako, dapat nga rod, aglivak to. No kasapulan nga aglivak tapno makatulong nga. To some of you, hanyo kailangan ti agliv. Kasi rabi imot the event. Ngam no kailangan nyo ti agliv tapno makatulong kayo nga ag-prepare, aglano ka DJ Malem. Because it's not like you just have the program, kat napangkilatadyayin nga everything works. At least 2 hours preparation before the program starts. And if you see yourself nga sikat may isa nga makatulong, kat ko nam, Lord, use my life. Man-mano iti kastoy nga pribilehyo nga makapagserbiyakan ka, gundawaya. So do not let ordinary things keep you from doing the extraordinary work. Amen. Oh, data JCSC. Kasta kakabsat when we talk about the will of God. Kadi bagat mo king ka, hamo ipalubos nga deta, nagbatit, nga para ka, nagdakil nga pangarap, ngam ti imatang ti Diyos, nagbatit, kat isot mang black tamatam, nga mo makita DJ, nagdakil nga trabaho ti Apo. Amen. Kasi ka DJ plano kat si kalat dakil. DJ plano ti Apo, iso na ti dakil. Amen. So, my prayer as pastor is that you might be filled with the knowledge of His will. That's number 1. Number 2, that you will be faithful. Ito di summary outline na DJ prayer ni Apostol Pablo. That you will be faithful. Ako na ni Jacob, that she might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Di kaya't nga sa deta, walk worthy of the Lord. No apay nga ti word nga inusar ko dito kakabsat kat faithful. Di kaya't nga sa ngamin, ti pa nagbiag tayo nga Kristiyano, hanla nga pang Sunday. Right.
No di ket Lunes aging gana ti Sunday. Agbiag ka nga kas Kristiyano. Kristiyano kayat nga sawan nga ipakitam iti Apo iti inaldaw ti biyag mo. Ket yan at paguruburutan ti inaldaw nga biyag mo. Ijay family, ipakitam ti Apo jay pamilyam. Ipakitam nga dagan ka ni Apo. Yan na pa iti pagurutan ti biyag mo. Trabaho, ipakitam nga ni Apo at dagan ka. Babaan iti conduct mo ijay trabaho. We have this brother nga nag-refer kanyak ti na minsan ko na pastor ko na at da iti hinanakit ko ijay pagubraak. Iso nga kaslang mapilpilitan naklangan nga mapanagubra. Kasi as Christian inaramid ko ti best ko idi kunana. Digijahang ko kumatrabaho inububrak pa eh. Digitay padak nga agububrak patulong da kanyak tulungak. Kahit papaano ko na expected nga idi agpili di boss me kada nga position that siyak ko madayjay ko na sa bali ti pinili na naupay jerik na. So at that time, dati no mapanakagubra 30 minutes before di trabaho at daak sa giant. Kita ko na sa akla sumangpet DJ talaga nga oras. Kasi no mabalbaling kat hangko pekat mapanagubrang ko na. No addaat di pagubraan, tiriknak makaaw-awi na naklata. So habang ading dingget, na sense ko kung nakita, pabain ti parabor ti Apo, na discern ko nga ti problema day jay kapsat. Haan nga day jay trabaho, hanga jay boss. Ti talaga nga problema jay kapsat, kat day jay bitterness na. So, in-apply ko kinkwana ti Christian principle. Ti kunak kinkwana, nalaka ngamin ti agaramid ti naimbag, no naimbag jay tao ka. Ngam ti talaga nga Christian principle, makitam nga no jay tao, madi jay inubrana ka, ngam supapakam tulatat na imbag. Hamo maaramid deta no adda hatred kan bitterness ta pusom. That's right. Iso nga dapat, as Christian, tapno maipakitam ti Apo, like Jesus, at daging kuana ti mindset of forgiveness, dapat tapanunot mo, installam iti programa nga mamakawan iti tao. Kasi no awan programa tapanunot mo nga mamakawan, amin nga madi nga aramidin ti tao ken ka. Pasit agbalin na dakkilabanan. Ken uray dakkilabanan, agbalin nga gura, ijay dakkila gura yan tapuso. Walk worthy of the Lord. Kaya't nga sawan, ipakitam nga dati Apo ken ka, ngahan ka nga agbibiyag ti nainlasagan. No di kat agbibiyag ka, nga napno ka iti Apo ti biyag mo. Kat amoy habang kasarita, terming ako na wow ko na. Dahitoy ti sapsapulit, iti pusok nga mangagan ko na. Ako na. Kasi testingan na ka lang ti Apo. Mabaling kumamot nga nagtignay ti Apo ti panunot di boss mo tapno sikat pinili na nga apay nga impalubos ti Apo nga kasjay di jay turungan di boss mo. Kasi kayat na ka nga suutan ti Apo ko na. Tatata, uray kasjay, ingka agobra, agaramit kat na imbag ijay kumpanya, tratum lata jay boss mo nga nasayaat, han nga gapo ta deserve na, ngam gapo ta dati Apo ken ka. Kasi, the thing in the mind is, anak ko matrason ko nga agaramit ti nasayaat, idinto nga kasday ti naramid na kanya. No rason ti paglalabanan, isungbat na ti Apo ti rason. No jay boss mo't pangigapuanan, maupay jerik na. No timot sariling ti pangigapuanan, ngay naklata agubra ta masapol ko, mauma kamat nga agubra latta eh. At jay la kwarta tap after kami, ngam no ti Apo ti nangigapuanan,
nga dagayang principle di Bible nga posible nga agaramit ti maditi tawagan ka ngam dapat supapakam latat na imbag. No DJ tinangigapuanam, naragsak kanto nga mapanagubra. Iso nga, nalawlawagan ko na thank you pastor ko na pauna yun. What a truth. Iso nga ita nga kapsat, baga na kanya, numapanagubra, nakaragragsak ti puso nan, uri makita na di boss na, haanan nga maragip na di inobra na ta di boss na, ngam haan awan di gita, di sakit tinakam di puso nan. Di ti prayer ko kadagayo kakapsat, nga di giti kakastoy nga, practical nga aspeto ti panagbiag, maipakat yu iti prinsipyo ti Bible, tapno maipakita yu ti apo iti biag yu. Nagado, di iti maisurusuro, ngam kasla no daddo makat sumrek rumwar, kano addakan tun di sitwasyon, kaslaawan na adal mo, nga Biblia. Kaslaawan kimnaken ka, kaslaawan na porma nga programa kan sistema ta panunot mo nga nadyosan kan na Christian one no addakan iti dayjay nga sitwasyon. So ti prayer ko as pastor, dayjay kuma iti agandar ti biag tayo kakapsat. Tapno makita ti Apo ket kitaan nyo no dinggan nyo deti nga ibagbagak kada kayo kakapsat. Permi nga si kantumatlaeng iti maragsakan ta biag mo. Ang gadi, pati pamilyam, pati pagubraam, ngam no hammo nga i-apply digiti nga prinsipyo ti Christian life, ti Biblia yan tabiyag mo. Awan ka kabsat. Miserable ka nga tao. Uray langit ti papanam, kasla impyerno ti biyag mo ita. Miserable ka nga tao. Idinto a Kristiyano kagat ti apo addaken ka. Nakamaymayat ko mati anayas ti biyag mo. Nakaragragsak ko mati spiritum. Ure adut problema. Ang di ka may apply di gijay Christian principles ti biyag mo. That's why you need to be faithful. Faithful meaning, no anya di in-instruct ti apo gan ka, tungpalem. Haan man nga nalaka nga aramiden, ngem obrahem. Adda preference mo, ko nam kat deto iti kayat ko kunam. Ang api nga di kayat mo't surutan. Preference mo di jay eh. Dapat di jay prinsipyo. Be faithful to the principle. Amen. Oh, adamang kinasarita recently. Api inubram dito kung nagbayag ka sumumbat. Naging gana nga, amukput la di sumbat na ngam hanala may irwangan. Api inubram kung kasting aming kuna well, preference mo dito. Amom ti prinsipyo, right? Amom nga wrong di inubram, right? Ngam api nga inubram lang ta. Kasi isok kayat mo, di ba? Amom di usto, di ba? Ngam hamo kayat nga inubra. Kayat na nga sa uwan, at that moment, nag-lean towards ka ka DJ preference mo nga di principle. At that moment, naging unfaithful ka ti Apo. Hamo nga sinurot DJ nagtulagan yung nga, sika, anak na ka, agtungpal ka, di kiti ibaga na, hamo sinurot DJ nga tulag tayo ti Apo. Nga anak na, na dapat agtulnog tayo ka, di kiti pagayatan na. Amen. Those are daily instances of life. Faithfulness kakabsat kat hala nga makita di ka na yung mga may panakigimong. Every day of your life, dapat faithful ka ti Apo. Uri awang makakitkita king ka nga pastor. Awang makakitkita king ka nga Kristiyano wano kabsat ti Apo. Agbiag ka lata, just do what is right kakabsat. No ko na tonight, just do it. Timot Apo ko na just do right. Di ba? Oh, just do right. Aramidam lata, di kaya ti Apo kakabsat. When nobody reminds you, be faithful. When you're tired, uri nabambannog kan, katrumswa ti lasag mo, be faithful. When you are busy, be faithful. When others become cold, no, deta asawam ka taglamiis, ag faithful ka lata. No, tinaganak mo aglamiis, ag faithful ka lata. Amen. When the excitement fades, be faithful. No, kasta nga dete, awanan di excitement mo, iti trabaho ti Apo. Hanaga po ta awan regtamon kat hangkamot umay magigimongan. Be faithful.
May all of us be faithful. Pating gaagpelag tagakabsat, ituloy tayo ito no Merkules palubos iti Apo. Thank you again, Lord. Amok nga kagangganasan dadagdingag digiti kakabsat. Ay umdas pelang DJ nga dua. Nga mabalin mi Apo nga alaan ita nga pagbiyagan. At italag mi Apo gan ka, komte gloria kan dayaw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Ag-connectar launay DJ Sunday School message tatay kakabsat. Hindi ti message ni Pastor. Nagpintas pa ng iturong ti Apo digiti mensahe. Amen? Pamalagip ka niya tayo kakabsat. Tumagdarte arod as we pray for our giving this afternoon. Let's pray. Lord, nakabagbagas Apo digiti mensahe ng padalan mo kadigiti adipen mo kaniya Preacher Daryl tate, O Lord God, about the temptation, O Lord God, to go the negative way, the wrong way. And now, O Lord God, that the message si Pastor Provy, O Lord God, faithfulness in doing the right way, living life the right way, O Lord God. Thank you so much, Lord. Kadigiti nagbabagas nga mensahe ng padalan mo kadigiti adipen mo. Kit Lord, life goes on, life continues, and life must be through your will, O Lord God. Ket patuloy na kam kadi Apo tulungan na mangi-aplikar di iti naadal mi itatanga malem, O Lord God, iti inaldaw nga panagbiag mi. We always have to choose, O Lord God, whether we want to follow our life, our flesh, or to follow you. Ket please give us the courage and please help us to be mindful of our choices, O Lord God. Lord, tanga gundaway, thank you for the privilege nga maikisubli kami Apo iti tithes mi kan makaitud ti offerings mi. Ti parabor mo pamendisyon mo aglaplapusanan, O Lord God. Kaya thank you so much, Lord, that we can be channels of your blessing, Lord. So Lord, as we return our tithes and give our offering, please continue to help us steward digiti adungin patalek mo kanyami, Lord God. Please bless the gift and also the giver, because all this we ask in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Praise God. Well done, Cyril. Tumagdarte harod ka kabsat. Let's sing one more hymn before we have our pastor close us in prayer this afternoon. Let's sing that hymn, Higher Ground. Amen. And the first verse, ready, sing. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Second verse, my heart has no desire to stay where doubts arise. Dismay, though some may dwell where disabound. My prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Last verse. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lead me unto higher ground. Lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Pastor Provy. Amen. Please. Once again, salamat Sis Aline for joining us. I hope you were blessed. Nagsubli kan to di Texas kat adada di kiti balbalo ng sa uti apo aya. Praise God for that. Thank you Preacher Glenn. At umasin dagdeti si Esin kakabsat aya so nga ikarkararag da kayumat. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and thank you for working in our hearts today. Na-addressan apo dagiti importante nga dapat makita mi nga may plastar ti biag mi apo. Thank you for your love. Narik namin ti ayat mi mayat mo kada kami through kadigiti mensahe nga impalasat mo ni Brad Darrell kan kastamot it kanya kaadipan mo Lord. Continue Lord to bless us from day to day. That mindful kami ken ka kadagiti pagayatam, kadagiti sursuro nga inyadal mo apo Diyos kada kami. Bendisyonam dito upcoming nga conference nga i-host iti church mi apo di Hawaii. Tulungam ni Preacher Glenn, Bernadette, kadagiti kakabsat nga mangurnos, agsagana. That Lord, I believe you have in store and prepared something great para kadakwada iti dating nga conference and we are excited. So nga tulungan apo tunggal maysa. Give us good health and strength. Bless Lord our activities as again we will be traveling to Nueva Ecija this coming Friday. Tanlo apo deti upcoming events mi umuna jay anniversary ni Pastor Dan, the CST ije Baler, dan CST mutlaang ije Cabanatuan, and hopefully jay pa naka-inaugurate iti outreach ije Tuguegarao City. So we commit these things to you, Lord. Kastapin iti karkararag mi nga campsite that apo continue to intervene kada iti apo nga plano that kwamti gloria kandayaw. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you so much, Pastor Provy. Niimbag nga malum, niimbag arabi, nambag nga aldaw tayo amin kakabsat. Let's go on to our reflection groups this afternoon.